ia au na le tua mo la tu faritua tina matama ma tua le ngata ilea ia le lo si tatou o tunu o lo mafuta mai ia e so se tafo le nei fo ilalo langi o lo e mafuta mai fa talo fa tu swafa manumalo Yesu Keriso ia e nei fo ia fiafi a fai o le fa to a e maua ia pe fa to a e a fia fo ilunga o le tatou lo pe panei ia o Kevin Luiva le nei ia le fo iwa o mele nei a fiafi ia o a fiafi o asolua ma astofi ia o lo ia i le fa moe tu langa o fa so i le upo le tua ia ma o le ia fiafi o tal tono le ia se suinga mai le anga inga i fo i se tasi o mata upu tu fo i le tua i lo loto e aona ona tala no ai ma fa so ai le tino Keriso ina ia mafai ona fa mala maino tatu tangata i le tau o le vaenga ma o le tau o fo i le no fo mala malama i le upo le tua fa mai le tuspa ia ua fano tangata ona le ai o se mala malama fetalainga ia le tua fo mai ua fano ona tangata ona le ai o se mala malama ele o fai mai le tua ua fano tangata ona o tele o yai Amen. Ona iai le telo taimi manatu i tangata. Ele o iai le atua i o ile mea la tu te iai. Ele o manatu mai le atua. Pe le o pe le o iloa le atua. Ia mea le tupi o lato wola mo lato soifua. Le ai o laisi la fia le atua mea uma. O lai loa le atua mea uma. Pe i tai e maafua ono tato fano. La lava tato te fano i luma o le atua. Ai ona ele o mawhai ina ngā lue le atua, ona ele o malama tātou. Tātou te le o iloa, i ona ala tātou te le o iloa lo na fina ngalo. Ai a whailo o tātou iloa le fina ngalo o le atua, ona whai ngō fiero la i o tātou, ona whai le afu, ona ngā lue mai le atua, ona o lau o tātou whai e tusa molo na fina ngalo, wha mai le upal tuspa ia i le tusa Jeremia, suma lua wha mai ua o sāu ni e whaatau nuu i la upu. O le atua, o ia o le atua o lana upu, e sau le atua e whaatau nuu lana upu. Tau te iloa e tasi ale mea sili i le atua. Amen. O tātou iloa o le atua e sili ese, a iei le mea sili atu i le atua. O lana upu, o lana afiong pa ia, o ana afiong a whamaile tala tus pa ia, wa ia wha sili lana upu i ona suafa. Mo wha asili e le atua lana upu i lunga atu o lona suafa. O lona winga, o le atua, e o ofo i le atua e submit le atua i lalo o lana upu. But God is greater than anything. And yet, e o le atua e tausi lana upu, e submit le atua i lalo lana upu, e o ia te i tātou, e au fo i ona tātou whaia mea umahamatala le tuspa ia, it is impossible for God to lie. E le mawhai e le atua na pepelo. Me le nai ala ina tausi le atua i lana upu. Ona o ia o le atua o lana upu. E le mawhai fo i lana pepelo le atua i lana upu. Me le ala i ona ta ahu o lo tātou malama mo tātou i loa le fina ngalo o le atua. Ina ia aua ne ia whaase ina i tātou le ti apolo. Tau te i loa tasi ale me sau ti apolo e sau e whaase le upu o le atua. Ina ua whaile atua ia atamu ma ewa i la au uma o le whaato anga e te lua ai tasi ale la au e te lua ai. O le la au i loa ile le leima leanga. Ai saule ti apolo whai ia ewa. E moni na whai mai le atua e au e te lua ai i la au uma. Te wa ili suinga le ti apolo le foi upu. So se taimi ala e sau ele ti apolo. E saule ti apolo e o so whai tātou le upu. Ai sea, ono lai loa le ti apolo, o le atua na te whaatau nuu lana upu. O le taimi lava tātou te le whaatua tua i lana upu, le mawhai loa e le atua o na whaatau nuu. Ai sea, ona na o le upu a le atua e sau le atua e whaatau nuu. Ai a whai loa la e sui e tātou le upu, pe tātou te sui ala na fionga ma tātou le talitonu i lana upu. Wa le mawhai fo i la e le atua o na whaatino lana upu. Ai sea, ona fo i lau sau le atua e se le upu lai e le osana upu. Pei foi o oi, e ile te me fai sau folanga fu ile le lau whanau, fai ile lau sau ma au mai lau askulimi. Ai alu la fu ile le wa alu e tango whaatau ma askulimi ave ilo watali. Alo e tau nu man ngalu inga, e sau a vatu le askulimi ilo watali. A vatu le askulimi e te u whapea mai ilo watali. O fai aku i sau ka vale e sau mangi askulimi.
Na minga le mai e sau ka vali. O le asku limi le mele ke mai ar ka vali le mele nga. Ele ma faila e lo watali infa mai. Ese lo pepelo. Ese lo pepelo e kia uale au mai sau ka vali. And yet, e te le I fola se ta avale te ave I ai sen sana ta avale toi. Fo ilele o lana e fai o te sauma mai lau asku limi. E pauala le upu e te whaatau nu ino lau upu. E whapena fo ila le atua. E le mawhaina tātou whai atu I le atua o e te pepelo. Ai sea, ona fo I e te le me tutupu tātou wola masoifua e mafua mai ona e le o le atua ona tātou te le o iloala na upu. Fa mai la I o tu se Yeremia ua o sa uni e whaatau nu I la upu. Amen. Yo nei fo ia fiafi, nei fo I o le a tātou tata noi se tasi o vaenga tā ua lava, le la tātou tatalo mua mua. Ia o na tātou whanga solo lo la I o le tātou o ngat nei fiafi. Le tuar mātou tamavi, ia oelo mātou atua, le nei o mātou o mai le nei fiafi malau whanau, mātou te sauni e whaasoa I lau upu ma mātou whaalongolongo ia wafionga, ia e vai lau au auna e whaamoe moe ia te oe ma le mana o lo wanganga e whesoasoani mai, ta iala, ta imua, ia ma whesoasoani ta mai, ta tala lau upu le nei fiafi, ina ia ma whai o na wha saoloto ino o mātou tangata I lau upu le nei fiafi, ia wha malama ino o mātou loto, me sile ngalue o lo wanganga pa ia, wha malama le nei mata upu sili o na ua le mātou sa varinga whaaleanganga o le anapogi tama ina ia whaamalo sia matatala I mata o lau whanau. Le tasi nei o vaenga wangao ia e le li o lalulangi mai tutonu o mātou tangata ma le mātou sa varinga. Fesoasoani mai oeanganga pa ia le nei a fiafi ono le suafa o Yesu. Amene ma amene. O le tasi leo o mata upu pito isili o na ia, to tele tangata o lo o le mautonu ai. Ia, mai, e peo se mea fo I lele, pe ata ua lo le upu anapongi. E pe e ke e leskilisianga fo le pe e fau I lana whaalongo. Le nei a fiafi. La tātou wo tātou te, ia atono nei a fiafi e, na oni se whaavai o le mata upu le nei o le anapongi. Ai, o le anapongi, o le fiafire nei la tātou tala noa, o le anapongi o le ki lea e tatalaina le mana o le atua I lo wolanga. O le ki lea na te tatalaina le mana o le atua I lo wola manumalo. Tele I o kerisiano o lo ola I le olanga to I lalo, e mafua mai ono le area lea o le anapongi. Ona lātou te le o whaatinoina le anapongi o lātou wola masoifua, o le mafua anga le nai ala iono to I lalo. Ona foi o le anapongi, o le tasi o le ki lea, o lo wola manumalo. Le la tātou wo I le fiongo pa I ale atua, ona e le mawhai ona e whaato I laloina le o le anga, ai o le mana o le anganga pa ia, ai whaafewhena ngā lue le mana o le anganga pa ia te oi. Amen. La tātou wo I le fiongo pa I ale atua e tātou te whaitau ai ia ma tātou sue fo ima I le anapongi. O le anapongi ia ai o te whamatalaina whaapea le anapongi. O le anapongi ua e loto e whaamamao o e mai mea ai o le tino mo lo whaamoe moe whaaleanganga. Tu so le anapongi o le ua e whaamamao o e pa ua e tau fia o e mai lo tau mawhaina o mea ai whaale tino. Ono se whaamoe moenga whaaleanganga. O le anapongi la e anapongi le au Musalemi, anapongi le au Hindu, to tele e a tatonunga uma o le anapongi, le la to te whaatauaina le anapongi, and yet e le o whaatauaina e le to tele o kerisiano, ma o le mafua anga foi lea, o le ta alo le li o le lalolangi, ono le tātou wola le malamalama, ia mo le tātou wola le whaatinoina le upo le atua, amen. Tatou o mua ili se tasi o fiong pa ia le atua. Ele tusi lea mātaio. La whamatala mua le anapongi ina ia malamalama mātaio e whafo mai. Ua whaala ina ia I po e whaanga fulu, mao e whaanga fulu, muli ane, ona po muli ane, ona fia tau mawhai lea o ia.
La wan mua tau whaamatala mua le Anapogi ia atonu e ei nisi la tau te whaapia mai e le kako ke le o whingau. Amene. Atonu e esele le talitonunga po se awa ongo le Anapogi le tau talitonunga ia o le leia fiafia whaamawalalo le loto o la paulo o tātou ilua wha le Atua. Ai o le a o tala noa lava ui e tusa mafiong pa ia le atua ma se me o whaali meilo na nganga ia te au i le Anapogi. O le a tātou tala noa i le Anapogi e Yesu. Ia ma au mai se ata e tau tātou tala noa nea fiafi. Whamari tala le tuspa ia o Yesu na Anapogi le fast food waso. Muli ane ona fia tau mawhailea o ia. I tono le whaperetania ia ma le tusi fo o loo whaali liu mai ai ia le whaperetania le tusi e Peru ma. Tātou whai tau fo iai, whamai. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Ina ua Anapogi Yesu, na ole mea ai e lei sa Anapogi le fast food waso. Ia wai ei nisi e lato te whai mai, sa e lei ai e lei inu. That's not in the scriptures. E ala no whai atu wha pena, ona e tele tangata, la tau ma whai la vai e Anapogi le fast food waso e unoa ma se vai. E ala na utata noa tu wha penei, ona ia tu lou, ia manumalo le atu no, a whai wa iai se isi o lou a inga wa maliu, ona wa iai tangata wa mali liu mai Anapogi luas furtasi aso, ma le Anapogi fast food waso. Iai la nisio au na le atua wa mali liu, iai nisio i la tau fo i wa mali liu. Ile aina oe Anapogi, o te whaatu lou watu, ia te o tau, ia ona nei te iwa a fia se langona, ele ai ele o manatu na ai a vea fo ile nei awa onga o se vaenga fo ile e te lo ai whaatino le Anapogi pa e anu le Anapogi fast food waso mea mua i to tonu al tuspa ia ele i Anapogi Yesu e au noa masea mase vai lona tino i to tonu al tuspa ia fai mai na fia tau mawhaino wa uma which mean ele o fai mai na fia inu. Ia i to tonu fo o tusi e Peru. Ia rai pe alu pe afia o ala susu e ngai le loloto. E no, ona e tā ua vaenga ia. Awane i e tau mawhai e te alu te Anapogi e au noa ma se vai lo tino. Kula fongo mua ngao le Anapogi pe alu ai. E o ia Yesu foi mai ina ua uma ele i ai la Yesu. Ele i ai se mea ai sa inu, sa ele vai, sa ona whaongai le vai. E ila nisi o tangata wha mai, o ye supernatural fasta Yesu, ele i ingu Yesu, ele i... Mai. Lai wha mai le tala al tuspa ia, ila ua tuspa ia. Sa fia tau mafo o ia, whaperetani, he was hungry, he wasn't thirsty. Amen, two different things. Ese mea ia lua, ese le fia inu, ese le fia ai. I to tonu la i o le Anapogi, e tā ua ia vaenga ia a tonu a mausa te mila fiafile nei, o le a tātou tala noa i lo whaafewhea na e whaia le whaatinoina le Anapogi, luas futasi aso ma Anapogi le na, ia pe a lava le tātou taimi, o na e tasi leo vaenga tā ua, ai o le a tātou tala noa mua, e ala no fia tala noa le vaenga na, se i kaukilia e se i le vaenga na i le tātou a onga le fiafile nei, e wha manino, o le Anapogi le tonu le tuspa ia, o le ale winga e ala ione e Anapogi. I to tonu ala tuspa ia. O lo o tala noa tele ale tuspa ia ile mea lae fai mai le atua ia te oe maa ue fai. O le upu lea wha mawalalo. I to tonu ala tusia a mata i olo na mata upos fun malvalu. O lo o manino ai foi mai, o lo tala noa i le mea le tasi leo vaenga tahua foi mai, o le nei, o se wha amawalalo o ia te ia e pei o le tama i titi nei, e sili le i le malo le langi, o le fe sili, whaafewheo na e wha amawalalo, whaafewheo na whaatino le mea e tau o le wha amawalalo, ona e tele na tātou pisai, ai tātou te le malama po le alo na whaatinonga.
Amene, i le mata upo e lua sfutonu o matai o fai upo se fulu ma le lua. Fai mai, o se wha maua lunga o ia te ia e wha maua lalo ina lea, a o se wha maua lalo o ia te ia e wha maua lunga ina lea. Tasi leo vahenga e tala noa tele i le fionga pa ia le atua, i tustu singa le tusi pa ia, e ese le tā ua o le tātou o la wha maua lalo i lumo le atua, ma tā upo se e wha o le tusi e ia kopo, fai upo se furu fai mai, ia wha maua lalo, ia i lumo lea lii, o na wha maua lunga ina lea o outou e ia. Amen. I tutonu le tusi al mua Peteru, rono mata upo e 5, fai upo e 6 ma le 7, fai mai le fiong pa ia le atua, o le mea lea ia wha maua lalo ai outou i lalo, o le ao malosi o le atua ina ia wha maua lunga ina outou e ia i ona po e tatau ai, ia tuuina atu ia te ia mea umatou te popole ai, au wā o loo manatu mai o ia te outou. Amen. O tusi uma ia no whaitau atu ana nei, o loo aunga uma i le fina ngalo le atua i o tātou wha maua lalo. Amen. O le anapogi la, i to tonu o le tuspa ia, o le tātou wha maua lalo le ilumo o le atua. O le whaatinonga le na i le whenga inga tua, i le la tātou wo i le history, tātou wo mua e mai le tala whaasolo pito fo i lele. Ina ia mawhaiona whasosoani i lau sāvalinga, ma lau sāvalinga. Amen. Wai e tā ua tātou wo i tua i tala o le tala anga po le history o le Anapogi. Amen. Tutonu le salamo, tu mua le salamo. Mai se ata o le upule Anapogi. Amen. Pe ono fai atu o le finangalo o le atua i o tātou Anapogi. Salamo e 3 ma le 5 foi upo se 4 ma le 3 fai mai. Ai peitai o au nei na ou ofu i ia tala ina o lātou mamai, na ou whaati ngā ina au e au i le Anapogi. Ma ua fo i mai lau tatalo i lo whata. I le whaaperitania, mai le upolo au mai ai. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humble myself with fasting. Amen. I humble myself with fasting. O le Anapogi la, o le wha maua lalo lea i lumo le atua. A tonu nei te whaapea o ia o lo wha mau lalo i le atua le koe whai o sau. Wha mai le atua lau wha mau lalo la vaenga la. Wa vai wau le koe whai ia. Lau a ko wala koe whai la kou loko. Nei te whaapea o lo wha mau lalo na i le atua. No. Mea nata o le wha mau lunga. O lau e ko alaka ngaka e whango. Sa ukala ngol mori lele. Amen. Wai ai le stangata fai mai, o le ngu po le whaapea ia wau le pisa, o wha maua lalo alo loko i lumo le akua, wau le pisa, wa ku ala ko e whai ni me, e leo se wha maua lalo le mea le nā i le atua. Amen. A tono lau e wha maua lalo le tangata, ai te leo wha maua lalo i le atua, le la kako ke vavahi. Ino, i ngai vaenga o kako e adjusting ia fiafi, amen. Ba o le Anapogi, o le vaenga lea o le vaenga lea e wha mau lalo ino tātou loto. Amen. E te wha mau lalo i lea tua whamatala tu spa ia I humble myself with fasting. O le fasting lai to tonu o le tu spa ia o le wha mau lalo le ilumo o le tua. Amen. Aleluia la tātou o mua ai. E au mai ia nisi o tala mai le fiong pa ia le ato telo. O kou wa ai mai au note. Ko le mafia fio au note o ke ngofo mao. Amen. O leo ke kalango o le vaenga mua le o keilo. O leo ke leilo pe wha whenga wha solo kako. Amen. Ala kako wo leo fo le ta ile nganga pa ia la skipi kako notes. Amen. La kako wo lo ile. Pa ol me ol fa pipi o lo fuspau. Ala kako alu le fiafi. Ana wo umona mo se vaenga ala ka kia kako notes ho ile. Ala tato wo lo te inga le nganga pa ia ne fiafi. Hallelujah. Amen. That's all to see
tu se fa masino. Hallelujah. Okay, Lord, what you feel like I'm finding me or come stick with my notes. I never stick with my notes. So hey, just bear with me. Wa ka feel like I'm finding me or fa ka ingo ka usi ka ia ka notes nga fai mai. E umai fo ka kere usi ka ia ka notes. Yeah, anyways, yeah, ese fo finga fai ka le tua. Amen. Le tu si le fa masino. O I le la tatou va ai le ile tā ua o le anapongi. O te leo I loa po le ase mea o whea ngai ma oe malau sa valinga. O le anapongi wa e wha maua lalo le I lumo o le atua. Amen. Tele nisi mea o vaenga o le tala anga I le anapongi wa o ave esea. Ala tātou o sao I le vaenga leo te mana o tano to la whiawhire nei. O le tala le tusia a wha masino, na wha pu le tala. O leo le a whai le tau a peni a mina ma... La a whai le tau a peni a mina ma Israelu, o isa o peni a mina. O le isi tu a inga leo Israelu, ma tu e sfuru ma le lua I tu a inga Israelu. E ui e sfuru lua I tu a inga Israelu, ma o la fu I ma vai ia a. O laua iai le tu I ma tu ma le tu I a. Laua vai le tu foi lau sai uta ia va ese I foi malisi tu to I tu ainga to se fulo Israelu. Excuse me. O I tu ainga la to alua to se fulo Israelu. E fa ingoa ino Israelu. O le I tu ainga e lua Israelu na vai esea. E fa ingoa ino le au sai uta. I e maamlama il temi na vai lua ina I fo Israelu I malana pulenga. Thank you, love. Excuse me, guys. O le lua I tu ainga. Amen. Ola na e fai tau tu spa ia ke vai o kunga e kalangoa mai a Israelu. Ai koe ka umai au sai uta ia e loa sai ele temi na vai lua ina le malo Israelu. So, anyways, o I lai le tala lea. E le mea na tupu, o le wasi I tau Israelu I si tu ainga uma o Israelu e whaasanga tau le I tu ainga e tasi leo Peniamina. E whai tau ne ele mea na tupu I lunga atu. Mea na tupu I lunga atu, ia, o le alawa maa fua ele tau a le la whai le teimi lea. Excuse me. O le aloa laua, ua mai Israelu, o le ao mai e si tau ya ili tu ainga Peniamina no ingo si tu ainga uma fa sanga tau tu ainga le la tatu fai tau le tala ile mena tupu fa mai la ia ona la tu leile mo a e peteli o Israelu le fa mai ona la tu leile mo a e petelu e fesili atu ile atua wa fai atu ai le fa naunga Israelu Oai ea e mua o nā alua mo I mātou e tau ma le whanaunga Peniamina. O na whetalai mai leo Yehova e mua atu Yuta. So te manao ia te oe te vaai I o lena tatalo tangata nei le tatalo Israelu I le atua o ai o le mātou I tu ainga nei, o ai e mua e alu e tau whaatasi, o ai e mua alu e kaua ma Peniamina, le tā ua I, na o fesili I le atua, na o tatalo I le atua. Amen. O lea fo ia tu sia, sa tali I le atua, manino le leile tali I le atua foi mai, e mua atu Yuta. Lono winga na fesili na tatalo I le atua, tali mai lo le atua, o le au sa Yuta e o e tau ma Peniamina. Amen. Fai mai la ior fai upas fun iwa. Ona tu la ia tu leo le whanaunga Israelu I le tae ao, ua tōla wapi e whia ngai maki pea. Ona o atu leo tangata o Israelu e tau ma Peniamina, ona pa e tau atu wai leo tangata o Israelu e tau maki pea. O lea la ua o mai nei la le au Peniamina, o lea ua mai I o lea la atau. La fai le tau ma au sai uta I mua atu ma Israelu le mua la au sai uta Foi mai la I o le tala le tuspa ia, il fai upe lua tasi.
Ono atu ai leo le whanaunga peni a mina, mai ki pea, ua lātou fasiotia iso rā elu I lea aso, o tangata e to a lua fulu o afe ma afe lua. A e whaitau I le tala, e luas fulu lua afe tangata, isa rā elu o lewa fasiotia le au peni a mina. A e whaitau I lunga, o lana whai I aile atua e o lana sa ili I le atua, pe o la sa tatalo I le atua, mātou te o e tau ma foi. O ai e mua le tau le taua, tali mai ai le atua, ho la usauta, and yet, o lea e o atu e whaia ina. Lua se fulu lua afe le fasinga mua lea. Amen. O lea utato mai ala ia le vaenga lea. O le tatalo I le atua, lea sa asino I le atua le ala. Lana tau I le atua, ho la usai uta. A o le fo maritala tusipa ia, wo mai peni amina, o mai fasi luas fu lua afe tangata na feoti o Israelu, na fasi e peni amina. Faya ingala I o Israelu koe fo. Fa mai la ia, ua fa malosi le nuu, fa upe lua. O tangata o Israelu wa lātou toi pa e tau le taua, I le mea na lātou pa e tau wai I le lua yaso. Ono a e leo le whanaunga Israelu, ma lātou whetā ngisi I lumo Yehova, ua o I le afi ma lātou whesili I a Yehova. O le ua mai wheka ngisi a Yehova. O lo o whaapea, o te toe whaalata ea e tau ma le whanaunga peni a mina lo uso. Lea fo ua toe whesili I tangata nei, whamatatu spa ia, wo mai whetā ngisi. I lumo le atua, mai le kai au kau de po wheka ngisi le atua. E mako ke o e kau molo uso pengi a minga. Fe, aise au le hanga o nguko rau vaenga ke minga wheka ngisi. O le ua whetā ngisi tangata nei lumo le atua. O lako emotion pe ua fios. Ai e manatu lau vaenga nei. A whetā ngisi. Ona fia sorry la I o le atua. Ka lo whai. E wale kangi mai a lele ia. E ka lo whai. Wa kangi mai asi lo makua lele. Ia. So ukari e yolo I maka. O lena whetā ngisi lumo le atua. Fai mai la I o tala tu spa ia. Ua wheta lai mai e ova. Tau te o a e ia te ia. Le ua wha alua na te talo I le atua, whai ia I le atua. E o, koe o iai. E mana tua, luas fulu lua, a wherenga lenga fasio ki mua. O le ua koe kakalo I le atua. A o ngifu o koe whai le atua e ho. Guys, o kou maka melku spa ia ngau ke. This is not an opinion, right? O lea lava o te whaitau atu le vahenga lea, o I te mana o ia te oe whavaile ese e senga o le te talo male anapongi. Whamaila I o tala tu spa ia, ona whaalata, lusu wha, ona whaalata lata lea o le whanaunga I sa rā elu le whanaunga peni a mina I le aso e lua, aso longa lua leo kaua. O nā luatu leo peni a mina mai ki pea, e whaafeta ia te I lātou le aso lua. Ona toe fasiotia lea o le whanaunga Israelu e se fulu wafe ma afe valu o I lātou umanei na whaipelu. Mua le fasinga e Peniamina lua se fulu lua afe. Lona lua le fasinga leo fasi e Peniamina Israelu se fulu valu afe, and yet na whai I le atua. Lana whai I le atua e o. Wa iai se vaenga o lo wolanga, wa iai se mea o e tau mawhai e whaina e tatalo I le atua, whai atu le atua e te alu e whai, e te latua e whai e le manuia. Te latu lava whai e te whai e ina. E te latu lava whai e le aiso na manuia e te le manumalo. Right? O I fo I o le a e tu fesili ai. Ona, o le whai atu o le atua I ate o e te alu. Amen. That doesn't mean o lai involve le atua I laua. I laualu le te alu ai. Yes, o lana e fesili I le atua. Whamai le atua alu.
Ai ele o e te lua le o ma le atua. O la e ke alu nga o e langa e fai le atua. Ona fo ia e fesili e tari le atua. Amen. Ta tor fa upelus fu male ono. Ye e mo mesi mea o ngā i vaenga le fia fili nei. Fai mai, ono le laua se furu valu loa. That's a lot of number. Kwa kele o ngaka. Se furu valu wafe leo feoti. Ma le lua se furu ma le lua. Wafia, fast furu. Fai fu e ole. Pole ala vai ia. Lua se furu lua, ma se furu valu. Oka se ngā ngu mela. Kangaka iwa feo ki aso e lua le tau nei. Lea la wo mai tangata Israelu. Whamai whai upe luas fuma le ono. Ono wa e leo le whanaunga uma Israelu ma le nuu uma. Ua lātou wo o atu I pēteli. Ma lātou whetā ngisi. Mano nofo ai I luma o Yehova. Ma lātou anapopongi. Amen. Lea laua iai le mea lewa whaopopo. O le mea mua no lātou whaia, na o le tatalo lava na tatalo ai. A o ilo, o le anapongi lena utala noa tu e ana nei, o le wha maua lalo I lumo o le atua, we humble ourselves before God. Amen. Do you know the Bible says, God resists the proud, He gives grace to the humble. O le o lo wha maua lalo I le atua, e fe soa soani I le atua I ate oi, o lea la, no mai tangata nei, fai I le atua, fa mai le atua o. Na o ana o la tau le tau ai le I alu ai le atua. E la tau tele I tu ua le tau ai le atua, na ofisiri le atua pe o. Ai la tau tele I tu ua le tau ai le atua, pe la tau tele I wha amoe moe I le atua. Amen. Tu so le na pe o lo watali I fo ile na latu ia te oe fai atu ia te oe pe mawhai na alu. I se me alu ai. Ai le I fai atu ia te oe te lua o. E wha pe na fo ila. I la vaenga leo le na o fai I le atua. O la lava na o fai pe o aina tau lava I lo lato malosi. A tono le fo te mai mua mai le fiafile nei. Na e tatalo I le atua na tali ale atua yes. The answer is yes. O lea lai ke fiu e ke kakalo e tele o va aia tu lava I le fu alana fa mai le atua te alu. Fa mai le tala tu spa I wo mai wa ana popongi I le aso e o I le afiafi. Wala tau whaia fo o taulanga mu a toa ma taulanga whaafetai I lumo Yehova. Ana pongi wha mawalalo I lumo le atua. Wa whaia la tau taulanga. Ma whaafetai lumo Yehova. Whamela whai upo lua fitu. Ona fesili leo le whanaunga Israelu ya Yehova. Lea la ua toe wa whaopopo I le anapongi ma le taulanga. Le ua whaopopo mei I le ua anapongi wa le tauna ona tatalo. Awa wha amawalalo I lumo le atua le anapongi. Whai maila I whai upo lua sumar fitu. Ona fesili leo le whanaunga Israelu ya Yehova. Awa sa iai le ato la au o le whiangainga a le atua I ia o naso. O fine aso le atali o Eliasaro, le atali ia o Arona, o ia na tu I o na luma ia o naso. O loo whaapea I latou, o te toe alu ea e tau ma le whanaunga peni a mina lo uso, peso ia. Lea ua toe fesili la fine aso I lumo le atua, le atua. E mātou te toe o ea e tau ma peni a mina pele ai walava loa lea. Lea ua koe whaia inga whaalua. A o lea la ua wha maua lalo I lumo le atua. Lea la ua, they humble themselves before God. Amen. Whai maila I o le vaenga lona lua le talia lea tu wha mai. Ua feta lai mai Yehova, listen, le talia Yehova wha mai. O a e ia o tau. Iai lo mele whasiu si urau sau I kua. Whai mai. A wā a tae ao o te tuu I nā tuai I lātou I lo lima. Lea loa laua involve lea tua. Amen. O le teimi mua, o lea whato a iaila lea tua I tutonu o le vaenga lea tuso ono o lea wā. O lea whato ono le anapongi o lo wha mawalalo I lea tua wha maila I e te lea tua wha mawalunga e wha ilo nā lo whatu no I lea loto mawalalo.
e le maua la se fesoasoani pe a fai le faamaualalo le tagata faafefea na faamaualalo anapogi ua e faamoemoe i le atua amene e leʻi ai la se fesoasoani i le taimi muamua ma e leʻi ai foʻi le fasilaiga le i luma i fekalaiga le atua i luma ina ua tatalo fai le atua e o tatalo fai le atua e o ai leʻi fai le atua o le a ukuakuga la pegiamiga i o koulima Nei, o lea ana pongi pe ana le faamaualalo. Amen. Ana pongi lu mo le atua. E le fai mai le atua. O le a outu ina atua tae au i lo lima. Fai le atua o ia tu ina mai e tangata i le limo Israelu. I runga fai upa tolu lima. Fai mai le tala waoro le taua. Fai mai fai upa tolu lima. Ua fasia peni a mina e Yehova i lumo Israelu. E le i fasia Israelu Peniamina, le ua fasi e le atua. O laua iei le atua tutonu le taua. Laua au le atua ma Israelu. Famela ia, ua fasia Peniamina i Jehova i lumo Israelu, ua faa umatia Peniamina ele whanaunga Israelu i le aso, o tangata e lua fulu o afe ma afe e lima ma le toa se lau o i lātou uma ia na whaipelu. O na iloa lea, ele whanaunga Peniamina ua fasia i lātou, a ua tu umuli tangata o Israelu ia Peniamina, a wasa lātou whaalango lango i au na tanu i tala ane o ki pea. Amen. O le whaamanino mai tutonu i la fiongo pa ia le atua, ina ua ana pongi Israelu. Sa uro le atua e tau le tau. O lau a whaamoe moe Israelu i le atua. O lau ana pongi la. O lau whaamoe moe le i le atua malona mana. Amen. O lau ana pongi, o lau whaamoe moe le i le atua malona mana. O leo te whai atu o le ki leo lo wola manumalo o le anapongi. Fasting is the key. O i a whai o nai te ola i se ola e te leo anapongi kei loa. O le whai ngō fia ngō ka linga o le mafua angai alai ona e ola whai ina. Ona te leo anapongi. Ana e anapongi e ke manumalo ai mea uma. Mea uma? Yes. Ono foi o laua e tu ua le atua e tau lau taua. Le atatou woi luma le whenga fau. Amen. Hallelujah. A tono nana e whaola ina wa tumu oi le anganga o le atua. Makua i kumu oi le anganga o le akua. Kele i whaalinga ia ke oi. Makua i kere anga lava ke ola ko ilalo. Le atatou woi whaasino tutono le tuspa ia. Le mafua anga i tusa lava pe tumu oi le anganga pa ia. E ke kokolo ari ki Apollo. Amen. I tono le tusia Luka. Rona mta upo fa. O i le tala noa i le anapongi le a Yesu. Le na tala noa e ana nei. 40-day fast. Fa meri tala tuspe tato fai tau. Fai mai. Fato a umale na papatiso Yesu. Amen. Umale papatiso Yesu. Saula Yesu mai na papatiso. Oka. O lana langa e mokualenga lele i fole. Fumei na la ele a nganga i lunga ia te ia e peiole a foi. O le lupe, le ala salua e le nai loa hai o Yesu le an wha uina. Amene. Foi mai la i o tala tuspa ia. O sau Yesu fumei, ua fo ia e Yesu mai oritana. Listen. Ua tumu o ia i le anganga pa ia. E la Yesu. Makua i kumu a Yesu i le anganga pa ia. Amen. He was full of the Spirit. Amen. Tumu umo le atua lai totonu. Lalai tumu Yesu. Amen. For mai la ia, ona ave lea o ia e lea nganga i le vao, o a whaoso so ina e le ti Apollo i aso e whanga fulu, o aso lava ia e le i tau mawhai e ia sina mea e tasi. Ua mawai ia aso muli ane, ona fia tau mawhai lea o ia. Ia le na utala noa na nei na o na ole mea ai e sa anapongi e Yesu e le ole vai. E tā ua se umatatu tano pe whawhena anapongi le. Amen. O le tā ua i na sau Yesu i oritana o lai tumu.
Amen. Alu la yo Yesu le anapongi fa mela I wo tofo ina. Fai kaula e o kofonga ngai saulunga ngor ka kokaimi. Amen. Le na fa ato ilalo ai e Yesu le ti Apollo. La le na fai ai a fai o lalo le tua fetala ia tu ima ai liu a reto. O le upo le tua langa saul ki Apollo fa o ngā mai. Yesu I fa ku Yesu. E le na o mea ai e o lai se tangata. Upo uma tulei me le fiong I fonga o le tua. Amen. To e sau ti Apollo fo mai wa avinga il me maurunga fo mai. Wa Apollo a il fa te hoso ilalo. Wa upolo ai le tu na angilu sapu e te oe. Amen. O faso songa ti Apollo. Sau fu la ia ave Yesu I lungo le ha. Fa ava ai Yesu I malo uma fo mai kaunga ngai fo mai o vakua uma me ia. Ma Yesu nga o le tu ai te hifo iai. Wa fa to I lalo la Yesu. Ma tu auto o lena sau e tu mu le nganga. Sau lo Yesu walu o tofoina. Amen. E o marfa upas fu malfa. I want you to listen to this one. Na alu o tumu I le nganga, ai fo'i me fo mai, ona fo'i atu leo Yesu I le mana o le nganga I karilaia. Amen. Na alu o tumu, ai sau ua, o laua flow le mana. O laua ngalue le mana, na alu le anapongi o lai tumu I le nganga. Amen. Ano ofo I lena sau o lai, lena lae le nganga o le atua, laua tumu Yesu I le nganga. Ai na alu lo Yesu I to tonu o le anapongi, na alu la Yesu I le anapongi e whaato I lalo le fili. Amen. Na ofo I isa ra elu I le anapongi e whaato I lalo lo lato fili. A whaie o le awala le na whaie Yesu e whaato I lalo I satani. Lona winga ele ai mas excuse o tatou ele ai lava la sisi au wala e te whaato I la loa ai le ti. Ona fo o le pattern lea a Yesu. O le whainga lea a Yesu na ia whaia. If matala tu spa ia matua fo whetala inga Yesu rei tutono le matai o le whai mai ai o tau e tad tonu mai. O tu se Yohane, se John 16, 14. Le na whetala ia Yesu o tau e tad tonu mai. E tau te whaia fo I me sili atu I me ina o whaia. Amen. Mai Yesu o tau e tal tonu ia, tātou e tal tonu ia ngaia. E tātou te whaia me sili atu I mea na ia whaia. But I want to point out la fiafile nei, o mea na whaia Yesu na a mata mai le anapongi. His ministry start from fasting. Ele ngofo a Yesu fai me kekele na a mata maila na ngā luenga wha missionary. Ele iai se mai, ele iai se vāvenga na whaia Yesu I tua atua lana anapongi lea. Nothing. Fato a whaia Yesu I luma mai. Ina ua umala na anapongi. Ina ua flow le mana o le atua. O le tasi mea o le tumu o I le anganga, o le isi mea o le ngalue mai, o lo te talaina leo le anganga o le atua e ngalue mai. Le lau te whai atu e le fiafile nei, o le anapongi, o le ki le tatalaina lo manumalo I le ti Apollo malalangi le nei. Amen. I to tonu na o le tuspa ia. O le tasi leo o ki, e le o whao ngā ina e kerisiano. La tau te le o whao ngā ina le anapongi. E la tau te o ai teimi la tau te sa ili ai le atua mana tua o le anapongi. O le anapongi e te alu ai lumo o le atua wa e wha maua lalo I lumo o le atua. Amene. Tu sa a e wha maua lalo I le atua wa e whai I le atua sau o e fix the situation. E le o to e involve oe. You surrender. Amene. Tu sa wa e whai atu I le atua wa umalo mātou malosi. Wa o le mawhaia. Wa le mawhaia no utawina le taua, po wa le mawhaia o lea lava se mea o whea ngai ma oe. E le ia se mea piko o siringa ka aua ngai lo o lea. Surrender I lea tua. Amen. I tato atu le tusi lea. Tusi lea ale lua no fua inga atupu. Amen. Tasua ni meilea nganga pa ia le ia fiafi. Lua no fua inga atupu o lo na fua I upu e lua se fulu. Amen. Lo ese tasi o tala fa solo pito a vea yo se fatu matupo Israelu.
I tu tonu i le foi upu e lua ma le wha, lua anga i le wha. Whapea. O no mai lea o isi, ma whai mai ai o se whatua. Whapea mai, o loo mai le vautangata e matuato a tele e tau ma oe. Mai le lai tu o le sami, mai suria whaauta foi, oi ha seso ta mara i latou, o eno kati lea. Ona matau ai leo yo se fatu ua ia wha maalosi ai e sa ili a Yehova ma ua tala ina e ia le anapogi i a yuta uma. Ona wha poto ai leo o yuta e sa ili a Yehova ua lato o mai foi mai a ai umo yuta e sa ili a Yehova. O leo o mai tangata nei e ana popongi po o mai e wha mawalalo ina ua wha alongo yo se fatu o mai tangata nei o le atau mai ia. Wala ngona i le fefe. Ona sa ili lola ia i le anapogi o i lumo le atua i le tatalo. Amen. Ai, o te fia le whai upu e whai tau le tala, i le whai upu le se fulu ma le lua. Amen. O vahenga i o tatalo i o se fatu o te, o va ai, o te loa le tāua i o le vahenga le tāua le tatalo le a whai mai. Lo mātou atu wai, e te le whaamasino ea ia te ila tau o te talo le i o se fatu e whaatau tangata i e o mai. Wha mai, lo mātou atu wai, e te le whaamasino ea ia te ila tau, au wae le aiso mātou mālosi, si, lo wha mai, o mātou wale aiso mātou mālosi e te e le nei vau tangata e to o tele, wo mai e tau mai mātou, ua mātou le loa fo i se mea a whai, mea pito i sili ana tāu o te talo lea o le hampo po o lou tu ina atu, wa e whai atu i le atua, wa le ma whai e lo umalosi, wa o le i loa po le ale mea la whai. Lala wa e wha ama wa lalo i lumo le atua, wa umaka, wa umakua ngā pelu a kau. Le atua, o te le ma whaia. Ona e wha ama wa lalo lola ia i lumo le atua. Ai whai tau o vaenga pito i sili na tāu o te talo. Whai mai au wae le aiso mātou malosi. E te ele nei vau tangata e toa tele. Lona lua, whai mai ua mātou le loa fo i se mea a whai. O ele teimi wo o se la ngona wha pēnai a te oai. Wa le aiso malosi, ma ua ele loa fo i pole ase mea a whai. A o le nā lava te nofo, ai te le alu i le atua i le anapogi. E saule atua i totonu e fix the situation. Mea fōle nāna whai e isa rā elu ma peni i le lato tau o mpeni a mina. Sea, ngā o a whai lo lato mahalosi. Wha pēa ai ore to a tele o lato au tau. Ko se furu kasi ku a inga i o aku. Wha asanga kaure ku a inga kasi o isa rā elu. Ai o aku whai inga uma. Ele ima whai e ku a inga i se furu mare kasi o isa rā elu. Wha ako i lalo le ku a inga kasi pengi a minga. Kau a mua luas furu afe. Ko o aku kau alonga lua ea, sfuru waru wafe. Ai ana le wha moe ai le atua, e re sau le atua, ona ile teime wha pēnā o tātou langona wha pēa, e te wa ai lo malosi, e te wa ai au tupe, e te wa ai le toa tele o le numera nei, na ia te ei, na ia te utau te wa ai le te leo to e kālesia, ma e wa ai, kusa peke le ko e kālesia, o ngā lawa ke o la whaia inga. And yet, o le ko akele o le ko e kālesia. Lei ma se soangi lau kaua. Ngā o oe a ngai ke polonga ngā o oe. Amen. Tasi ale ki, o le ki le o lou manumalo. O lou walu i lumo i le atua i le anapogi ma le tatalo. O le anapogi wa e wha mawalalo le i lumo le atua. Pe ona tātou sika koe wakua le kusi nā luka le no whaitau atuana nei. Ona o Yesu. Na a mata le ministry a Yesu i le anapogi. Na alu whaato i lalo le ti apolo i le anapogi. A whai o le awala le na whai e Yesu e ola manumalo e wale kako ke pepese i pese fu i lea. O i o lea tua manumalo, tatu pepese tatu pepese o lea tua manumalo, o i o lea tua CCDS. A se ankako pepese foi a Yesu e manumalo. E mafua mai ona tātou pepese o ia o le atua manumalo. O ngā sā manumalo ai whaafewhea la ona whaile manumalo o Yesu.
Amen. Whawhewhia na tātou wa aile ma tautia o le manumalo Yesu, ma vaenga uma nei, e te tauna tātou iloa, e tono le lua, mua korinito. Amen. Rom tāu paiva, ma na ile tala paulo le tonu I, wha malo si le mo tātou le nei a fiafia, wha upa lua sifun mal wha. Amen. Iwa lua sifun mal wha. Ia o lo tanu au tangata kirisiano, tangata o lai sa va vali wha le anganga, sa whaila utala le mato mafutanga I le aso salen te nei. O le taa vale le wha o ngā inga, ngā ki le mga o mia spengsingi. Whai oro ki siango ngā ke kūkū e le masau mea o whaia, ki le mga o mia fo ila si anga pongi, ki le mga o mia ona fo ile isau mea o whaia. E ke le o kau, ngā ke walau whau malu, mene. Ok, kai rau kala. E whea koi fo. Whai o e se ke risiano, o lai te ngalue, lai te tau. Ona lo upa tu spaia, foi mele tala lea, foi mai. Tau te iloa ea, o e tau sinio I le ala tanu, e tau sinio uma I lātou. A e maua le tau I e le toatasi, foi mele le fai upa vaenga muli muli. Ia wha apeo no tau sinio ina I o tau maua. Do you not know that those who run in a race all run? So se tangata lava I lungo le tamo enga, e ta tauna tamoe. All runner runs, right? O tangata uma lava lai a whai o nei te ilungo tamo enga whaalea nganga, ka kaulanga e ka moe. Ono fu o laua e ilungo lea, o le savalinga lea. Ai whameritala tu spaia, but one for my all runner run, but one receives the prize. Whameritala whai vaenga muni muni, run in such a way that you may obtain it. For mele tala le tuspa ia, ia o tātou, for mele tangata le na te maua le price, for mele ia, ia o tātou, tāmo mo e pe o tangata le na. For mele tāmo mo e umalava, ai tasi tangata na te maua le a, le whailonga. For mele ia, ia o kākou kāmo mo e pe o tangata le na. O Yesu, na o ia le tangata na I sa ola lau langi le nei, o lau tau nuu lau ia maua le price. O oe mau, le kakele I maua. Only one received the price now. Amen. Lawa no fo tupu, lawa koe foi. Yesu, lawa no fo tupu fata simulon tama. Mea uma lawa I lalo umo nga vai. O la lawa maua le price. Fo mailo tala tu spa ia. Io tātou tāmo mo e peo tangata le na. O Yesu la. O le tātou fata ita inga lea. Fo mailo tu si lea. Ai foi. E peru lonam tā upu. E sifuruma lua fai upu e lua. Amen. Foi mai, ma ia va ai o tau ya Yesu o lena te taita ina, ma lena te wha ato o toa ina le wha atua tua. Foi mai looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. O Yesu la, e whaia ma tātou wha taita inga. Amen. O le tātou sa valinga la. O Yesu ma le pete na whai e Yesu na ia whaato I laloina le ti Apollo ma le ali o le nei lalolangi na ia whao ngā ina le anapongi. Amen. O le anapongi la nalu iai ia Yesu o inana ia whaato I laloina ai le ti Apollo ma ia whaato I laloina ai ma ia tā uai o ia o le tangata manumalo. E le ai lava la se isi au wala e mawhai ai o nā o nga e ka kwa kuru tusi lea mata yu ono mta upe ono. Tolu ani mea o lo fa autu ele tusi lea mata yu itiute o le tangata kerisiano. So o se tangata kerisiano a o lana tiute lea. Mea mua o le foai lona lua o le tatalo o lo tiute o le foai o lo tiute o le tatalo. Male lona tolu o lo tiute o le anapongi. Fa mai le foi upu lea e a se fuluma le ono fa solo I lalo. Fa mai le fetalai ngā Yesu I. Pe a o tou anapongi, I want you to know le upu le fa o ngā Yesu I. When? For my moreover, when you fast. O le upu when, o lona winga, so o se kirisiano a o tou anapongi, lona winga, e tatauna e anapongi. When was the last time na e anapongi e?
E to tele la tangata kerisiano e tali tonu e o tātou te tauna fōai. Tātou te tali tonu e te tauna tātou tatalo. Ai le tali tonu e kaunga ko Anapogi. It's a must for us to fast. Ai a whai te le Anapogi o ke whaangoango. Ona e le aise mea mawhai ona e whai e au noa ma le Anapogi. E le mawhai ona e ola manumalo. O te rei lopo le a lava se situation o nai whea ngai ma oi le teimi nei lau sāwalinga. O le ani lu I tau nai whea ngai ma oi le teimi re nei. Ai le mawhai ona e manu malo oi. A lai ke kakalo I le li. Lai you still praying. Ai te le o malo lava I le mai nei lo tino. You still praying. Ai te le o malo lava I le mativa. You still praying. Ai le o maua se breakthrough. A o lea lava te tatalo I le atua I aso lava. Amen. Alu le Anapogi. Ono o le Anapogi wa e whaamawalalo I le atua, ai sau le atua e sau ea, fesoa soani a te oi. Amen. O laua e tu ua le atua I totonu e sau ea, e taulau taua. O le pattern na le na mai e Yesu tātou te savavali ai, e tātou te ola manumalo ai, o le maangia I o le whasingo manga Yesu, ma le whaata ita inga na mai e Yesu. E le tasi fo yo tātou I loa le tala. I le tamale na ruatu e whaamalololo na tari I a Yesu. Ai whai e Yesu I le ngauso. O le ai usko whaakua. Ai umala ia whamai wa alu ka malo, wa alu Yesu fo I le ai private. Ai wakua ukamanga whai e Yesu. Ai me wale ma whai inga mako whaamalololo ka maki ke manu tu auto na whai Yesu o tau le whaatua. It's your unbeliefs. O lou le whaatua, o tau le whaatua. A o le walu aku whai ei, o le hale me wala inga le malolo ka makiki. Mana tua auto no mua wha malolo isi mai malolo. In this case, wale malolo ta matiti lea. Le hale ese sengo mai nei. Wa ma whai na wha malolo isi mai ai o male mai le malolo. Ai tali Yesu whai mai, o le itu a inga le whato a sau whafo I le Anapogi male tatalo, prayer and fasting. E yeile mea le mawhaia e lau tatalo na o le Anapogi e mawhaia. Amen. No whai atu. O le ola manumalo Yesu na amata maila na ngā luenga I le Anapogi. Na amata lana ministry I le Anapogi. Na halu I totonu le Anapogi. Ma halu wha maua lalo I lumo le atua. Na halu la tau. Na halu wha to I lalo ti a polo I lana Anapogi. A e manao e wha to I lalo ni issues mani vaenga o lo wolanga. O le alava ni mea o lo e tau mawhai e tu uele o mawhai ona e tu ua. Te ola utala ia te oi. Tasi ale vaenga e mawhai na wha to I lalo o le Anapogi. Halu tono le Anapogi ma te talo. A tonu nei taimi o nai te tau mawhai e tā ofi I a lau inupia. Nai te tau mawhai ona wa maasani ei oe, nai fo te tau mawhai e tā ofi le ula ula tapaa, o le a lava ni se mea, e ofo I le aikele. A kongu ngai ka mawhai ka ofi lau aikele. Alu le Anapogi. Ia, wa le wha pekero le anga sala le aikele. Ia, lai ka ua kusupa ia. A tono ke alo uma mai isi mea uma ngai maua orka I le kulango lau alo. A whaila lai te whiu e te tau mawhai e tā ofi. Halu le Anapogi e whaato I lalo. I le atua e whesoa soani mai a te o. I le atua wa ule mawhaia. Te ole upa tuspa ia e leo le malosi e leo le fita o lo na nganga. Paua leo le mea involve I le nganga o le atua ina ua tātou whaamaua lalo I le atua. Ai sau le atua I tutonu e sau e whaatino lea whesoa soani a te o. O lai manga o le atua e whesoa soani. A o sionga ponga kako ke leo whaamaua lalo. O le whaamaua lalo la. E le mawhaina e whai le atua. Le atua. Kango e whaamaua lalo mai le uloko. E leo se mea le nā le atua. A fui o le mea nana whai atu le atua I te o e whai. Humble yourself. E le whai ala e le atua mo oe. O kasi ngau kakalo e le kai kaikalia e le akua. Le kai kaikalia e le atua se mea whai aku e ki oe kango e whai. A whina whai atu le atua e te oe kango e ke wha maulalo. Lono wingo la expect oe le atua e te wha maulalo. Wha whewhena wha atino tātou wha maulalo. E tātou te wha maulalo I le atua. Ai sau le atua e tau le taua. Masani no wha ngā ina le tusi lea when it comes to fast. O le tasi leo tusi o loo manino ai le meo lai tupu
i le teimi tātou te ana popongi ai, le tusi le tani elu se fulu. Amen. O fia e rau kangi elu hari. Tani elu no mta upu se fulu. O le ana pongi le tani elu, Ia te kako ako e sia kangi elu mala na ana pongi. Whamere tusi lea. Ona po ia o au o tani elu sa o wha anoa noa ai I vai aso sa ato atoa e tolu. O le upu lea wha anoa noa, mourning, le tala noa le tuspa ia. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. O le fasting po o lai wha anoa noa, ia po o lai anapongi. Anapongi I le tolu vai aso. O I le mafua I le anapongi lea 21 days. E mafua mai I le tusi lea tani elu. O I le ke whaalongo iskaka mai. Ia kako anapongi le anapongi whakangelu. Daniel fast. O I lai mafua mai ai. Fo mai la ia. E le ai se mea le lei na ai, na u ai ai. E le ai fo I se ano manu po o se waina na o I lo ngutu. Na o le u ai lava. Ua o ina mawai atu vai aso sae tolu. I to tono le ana pongi lea ia e iai nisi la tau te. Guys, o le ana pongi, me mua. God never change. Right? O lau ana pongi ele sui ai le atua. O lau ana pongi sui ai oi. Ia e teu lau mafau, God never change. E ke fiu e anga pongi ele sui al fina ngalo le atua. E ku mau alo na fina ngalo. Ai ole ana pongi e suia oe. E suia ai oe when you humble yourself. Amen. A ole atua ele suia. Ola e mana ole atua ke ola manumalo. Olo nanga fina ngalo e whaavau e ku mau al fina ngalo le akua. Ele o manga ole akua ki whaia inga. La e manga ole atua ke malo I keimi uma. La e manga ole atua e ke malo. Ele suia alo na fina ngalo. Ai alanga e whaia inga. Ia ngau e lor kati. Israel, na fai I le atua, ai le I wha maua lalo I le atua. Lai fai e lako malosi ko kele lako ngomela o le kele o kupe, o me le fai, o me le fai o pisinisi le wha moe moe o le kele me ngei. Amen. E le o wha moe moe I le atua. So, whamela, yu ila na pongi lea, e le aise mea le lei na o ai ai, e le ai fo I se a ano o manu po o se waina na o ilo ngutu. E to tele nisi la to te ana pongi lea, mo meo whala au aina. Ia wha pia nao le vai mar whala au aina. Ia iei fo inisi la tau te wha masino fo mai. O ia le pipliko le mea ngā. Mai. Anga pongi. E le o mai kako whinga. There's no rules. E le o yengi ku la fongo. This is not a law. Right? O nei to atele tangata, a whai wa iei nisi o lau ana pongi ia wa lato le ai meat, a lai mawhau whau lato, okay? Le la o le meat le kele ngā o aie, a le la aia ngā o whala au ainga, e ma mele nge e la ngaka wha mai, ele, piplikor ngā, le ngā ko ai ngā. It's not a law, e le o se tū la whono. Amen. So, pulea le whainga o lau ana pongi, e makakarango e le roan. Amen. Ono wa tele foi nisi. Se wa fi ngā wea ngei mea. Mele ka kaunga ko ai na mele ngi. Whai mai I ele I inu se waina. Ia inga ingu sanga vai. Inga ingu se vai a tanielu. Lono winga. Wa ai ole mea na wala. Iona wha manino mai lele I inu se waina. So e tā ua e alu le ana pongi. Te lola utala ia te oe. Awane e ana pongi au noma se vai. Pa e alu le ana pongi le losu tasi aso po le fast food aso. Te taua o na inu sau vai. Every day. Inu lau vai. Ia. Uma vaku kaku fau kuanga leiro. Na, pe whawheng whaakingo ana pongi pa. Let's go le vaenga lea. Le lai ana pongi tani elu. Tolu vai aso ina ana pongi tani elu. Le leile koru vai aso. O la lavanga. La lava anga pongi kangi elu ele ai le ingu. O ile ai ele ingu se wenga ele ai mea fo ie e fia ai fa mai la yo tala tu spa ie fa auta foi ua pai mai a te au le lima ma fa to tuli a te au yo tuli vai mo o lo filima ona ia fa pe mai le ia te au tani e luhe o le tangata ua lo fa teleina ye e ma fau I upo te fai atu ai a te oe
ma ia e tu ilunga, a wā ua awina mai nei au ia te oe, ua uma ona whetalai mai ia te au, o nei upu, ono o tu wailea, ua o ngā tete, o la sa pungousko ingo kangielu, fo ile laika kalo, le tu, ke po ang kalo lai fai. Ai kangolo ye male angelu lo sau. Whaakurunga le lai upo le angelu le ngiu me ewe ke fefe. Wa umona whetalai mai a te au nei upu ono o tu wailea, ua o ngā tete. Whamaila le whaipas fumalua. Ona whaapea mai ai lea o ia i a te au mantua o tō o le angelu le tangata le tanoa. Ona whaapea mai ai lea o ia i a te au. Tani e lue, aua le fefe, whaalongo le vaenga lea. Aua talu le lua i aso na e sauni ai lo loto e mawhau whau ma whaati ngā ina oe i lumo lo watua. Sa whaafofonga ina au upu, wa o sau foi ono o au upu. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. So e vaenga ta ua le I mea mua le foi mai tala ale angelu le aso mua na e wha maua lalo ai oe I lumo le tua, you humble yourself before God. Remember le no whai atu le fasting wa e wha maua lalo I lumo le tua. Amen. Foi mai le tala ale angelu o le aso mua lo no winga. Ma le tua le na foi mai tani elu e lua tolu wa yaso ia na anapogi ai. A le foi mai le angelu o le aso mua le nga whaalongo ai. Foi mai. From the first day that you set your hearts to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. So o le foi mai le tala le angelu, tani elu, o le aso mua lena e anapogi ima e wha maulalo I le atua, nga e kakalo yanga wha afonga e le akua, nga kuli mea u le aso ngā marwhi au. Nga o sau e le aso na. O le whai menga sau le aso mua. Ia ai e mamao le langi e ua fiu si angelu e sau e, whea koi fwoi, fuanga luas furukasi aso o sau le angelu. Wha meri whai upasu malton. O le tala le angelu, he's still speaking here for mai. For mai, sa whaafofonga I nau upu, ua usau foi ono o au upu. Ono ana le tatalo tangielu, ele sau le angelu. For mai la ia, a o le ali o le malo Persia, na ia te ia te au I po e lua fulu maletasi. Whaauta foi, o me ka eli o so le au ali I sili ia, na ia maliu mai e feso soani mai a te au, na tu ua fo I au I lea mea whaatasi matupu o Persia. Ole nei, ua usau e whaailoa atu I a te oe me tu tupu I lo nuu I ona po amuli, awa e tuwai ona po o le a ona po le whaalinga. O lea na sau le angelu, le whaamatala le angelu, le lau tue tango tue whaamatala I whaamamala mai, na sau le angelu maletati. Peitai, o lai ai le a foi, le isi foi ali isili lai lungo o le vani monimo. Fa mere tala le tuspa ia a o le ali o le malo Persia lo no winga e iai foi le si Berenice the Prince of Persia o le ali o le malo Persia na ia te ia te ui po e luas furu maritasi luas e furu maritasi aso o lai tau le tau a ale o lai kau a Persia ale foi ale ali ilea ma le angelu le sau maritati lo no winga o lai ai le vaenga lai fa ala vela velunga yo o tau mana tua le tala Paulo le na tatu e fo I mai I waku mua le tusi le Efeso is it Ephesians 6 e fo mai le tala Paulo
Whametala polo i o usoi, o le toi upule nei i o tau loto te tele i le li i ma le malosi o lona mana, i o ofu o tau i ofu tau ato atoa mai le atua, ina i o tau mawhaia ona te te atu i tonga fitia ti a polo, whamela ia, a wata tau te le tau matangata a o li i sili mawhai pule ma li i o le pauri uli o le nei lalolangi, a toa ma nganga leanga i mea o le langi. O le taua lea tātou o loo tau, o le tātou te tau maali i siri mawhai pule o le vani monimo, a e tau la le taua, o lai te anapogi le lalolangi, e le mawhaina lua tau mari ti Apollo, o a ngelu e kau mari ki Apollo. E le tau oe mari ti Apollo, o oe e tau le tangata ma te moni. Mele nana la ina sau Yesu fa tu te oi e te turi le te moni wa vatu te oi le pule male mana e fa atonu le te moni ke lua le ko e kaula ma se ke mongi ke fa kongua te moni le swafo Yesu. When it comes to the principality of darkness pe a o i ali isili ma fai pule e te lua le tau i le tino fo ile e te le fa atonua e te lua tau. Ma vai nga e ese ke mongi e le feo i solo laulangi o le upa tu spa ia te a earthly bound o mo meo te moni la ta ua tu spa ia wale inyo la tino o la la feo i laulangi a o mo meo o anganga fo ia wale inyo la tino e leo ngia nganga ngangaka na si kala ngoi siskemi a o la la ta ua o inara fu me le pule male mana ya ti tatu e fatu ila lo ila ke mongi le ka ki soli ai o ali i sili mawhai pule, lai tā ua tuspa ia tātou te tau, tātou te le whaatonua la, two different things. Ia e malamalama le vaenga lea, ona i le lalolangi, e te lua le tau mas te moni, e te whaatonu le te moni, le suafo Yesu alu ese, e whaalongora le te moni a te oi. Ai a ho o loa la i le vaenga leo le taua whaalea nganga, when it comes to the principality of darkness, i lungo le ea, e te le whaatonua, e le whaalongo se angelu ia te oi. O inaloa e whaalongo le upa tuspa ia they carry the word of God o angelu e whaalongo le upu le atua. Na o le atua e whaatonua angelu. E le mwhainga e whaiaku ia Mikaele, sau e le whaile mea lea, e le ai e kere whaakongua Mikaele pe ke whaakongua ia angelu langi. E uio au na tātou. Laifo mai au na mai a te tātou, ona na whai ia i le atua. La laifa o ngā e le atua. Ai tātou te le whaatonua, o la tau la, e tauina le taua i le vani monimo. A o oe, te tauina le taua i lea, e te lau i le pule ia te oe whaatonua i la, ia ke mongi maa. I o lea lava la se ke mongi ke lakuai, whaonga le afo, le authority, le mana le na watu le tuatue, swafo Yesu, sau fafo, swafo Yesu, malolo, swafo, le ke whaakongua le swafo Yesu. Ai a o loa la ina tau le taua whaalea nganga. E ke le whaakongua la, e ke kau, o i lo le whamarikala arkuspa ia le whamai i, e ofo i oile ofu kau. Ako o koa ke kuai, inga ia auangi e masalo i konga fikir ki Apollo, le whamarikala tuspa ia, e te e atu i tonga fikir ki Apollo. O lai wha masalo mar ki Apollo, a lai ke kua. E sea, ono o lai te tui le upua le atua, e tā ua tele, aru tato o tua le tusia tani elu. Amen. Tani elu o lona mata upule se fulu. Whamai lea, amen, you guys there? Whamai, a o lea li o le malo Perisia na ia te e ia te au i po e lua fulu maritasi, whauta fo i o me ka heli o le, o so le au ori isili ia, na ia maliu mai fsoswani mai ia te au. O le whamai tala le angelu lea Perisia, o le nga kau le kaua. Wa kau la kaua male li isidi le malo Persia le li isidi le li anga leo le malo Persia. O lea la wa foi. Wa su kasi aso fetau ia. Saulo Mikaeli le isi ali isili. Fo mai la ia. O so le au ali isili ia na ia maliu mai e feso so ani mai a tau. Na tuua fo ia u lea mea faatasi matupo Persia. O lea nga kau lau kamale le afu le angeru le nga sau. Sau roa le o me kaeri fisosoangi le kaua. Sau roa me kaeri pingi lau kamanga. Ia ai sau roa ia le angeru le laua maua le avangoa e sau le angeru le sau e mele fe au. Tu so o le tu tani eru lalo e tatalo.
lai ana pongi ia fo e faatali se fe au ma o lai faatali na ia ile fe au mai le atua e faalia wa fa matala tu spa ia ele ise mem faina fai ele atua se ilonga e failo ia na perfecta so o mea umalava ele ma fai ele atua na fai se ilonga e failoa amen mele na ala yona etal no fai tau tu se faalinga o e vai atunga na ele tu sta ai le limo le atua le finangalo le atua na le ma faina tala e sesi ele ma fai fo langa fa kaungu uinga o nga fo yo lai ai ko kongor kuska ai ele iloa mai fa aftai ai Yesu o yo tama imamo ele nga kala inga ya fa mau fa ilonga le ala o tatu iloa ele me le atupu o le alola o le am faina fa tau nu on o lawa iloa amen fu mai tala tu spa ele se me faina fa ele atua se ilonga fa iloa yana perfect ta wala le failoa o le line o I lai le mele le tupu I o le saule angelu ma le tali a o le kau ma fai le isi ali isili le kau fiofi ia le kali le sau ese a e musu le ti apolo e failoa le fina ngalo le atua amen makua I musu ar ki apolo e failoa le fina ngalo le atua ia te itatou ono le teimi e failoa ai e faatau nu uloa a fai o nai te whaatali mai, na gaming e mai, o le ale mea wala, ingor ki apolo, musor ki apolo, e a fai ngore mea. The same thing they happening, me fure le tupu ya o te rei lopo o fia ni mea o e te talo I le atua, ma e whaatali le atua, o le tali lea. O mea te mana o point out mai I eilo, o le ki e le o le atua. O le si fo I ki fo ino le mea, o le mea I tauna e loa, ele o le atua le ki atua o le tala lea, ele o le angelu fo. Ono fo o le atua na tala o turua tani elu kali le akua ia, umar pata le atua. Na ua kali le atua. O le patulo na lua le ingi, o lau sau le angelu. Ala lava e kau le kaua. O le patulo na tolu la le vaenga taua lo na tolu I, o tani elu malana fo I mea la e fai. Ma sania na ufaia le fesili le o le ase me o le akupu ya kangeru pe anga fa vai kangeru le aso longa kolu po le aso longa fa e le aso longa se fulu ivo o langa anga pongi fa vai e lo kangeru inga ai longa yo o mai le angeru ai longa sau me ka eli e sau sosoangi o le mea le na ala ina foi mai o tātou matutu e se ala e tātou te tau le taua o aso uma e ke kua I le upu le atua o lai kau le kaua I lunga o le vangi mungimo e li isiri mwhai pule. O le ala e kākou ke kau le kaua o le kaua le a paulo e kau i aso uma sau paulo e aso uma o lai kua I le upu le atua e se a o e tū pe le upu le atua o la lava e au na mai angelu. Amen. O la lava e kau le kaua I lunga ai o le si mele ale nga ka orfa mai kango faile of kau I wai le lo ai e fa moe a ngelu I of kau I ka ku ke faio wa fu na fai mel tu spa I te tango e fai ona fa mele tala tu spa ia o le lava le meta tu te fusfusia le lalolangi fusfusia le langi o le lava le meta tu te tala le lalolangi e tala le langi a fai o le te tu le mele te mana o le te tu ma fusi lalolangi awana I fa amasalo salo merki apolo au e ka hofia o pole atua a fai o lo malo longo ona fa lava o e malo lo ai e ta hofia ono lai fa amasalo salo o e ti apolo au e anapogi au e tu I lumo le atua ea e fa to ilalo ia vaenga o lo langa o mai o lo tino ku maka hofi ku sape o omi merki apolo vai wa kirinkinga makua kuma ku le upo le tu asia fa metala tu spa yo le ofutau ne io tatu te ai I tonga fiti ma le fa masalo salo merti apolo a o tatu anapogi la o tatu fa mau la lalo I lumo le atua ai sau le atua tau le tau mo tatu o Yesu na ia faia le fa ita inga mo tatu ile anapogi o ia lenga se kia le pattern o le mele o le anapogi o tatu tangata o le kele la o kai mi fo I le o le umana mai e Yesu fa ita inga sini mo tatou ye fa ngo fie fo ile tatou mo fo ile nganga le va ve na tatou mo le manumalo mai le li o le lava se va en o lo e tu o lo e sa ili le tu ma e fie te talo te fie mo le manumalo o Yesu na amatala na ngaluenga mala na ngaluenga fa sa o loto in ua mai ala na ana pointa to ya tutasi na fa mai ai la fia fitney really want you to see this point. E te tono le tusi le aluka o mta upo e wha.
Whamai le tala le tuspa ia na alu Yesu I tutonu I, whamai le tala ua fo ia e Yesu mai oritana ina ua umana papatiso ua tumu o ia I le anganga pa ia. O na ave la ia e ave a e toftofoina. Ai fo I mai Yesu whamai le fai upu le sumarfa o na fo ia tu leo Yesu I le mana o le anganga I Kalilaia. Na alu la I tutonu le anapongi o la e tumu I le anganga. Ai fo I mai ua umana whaato I lalo le ti Apollo e sau wa tumu I le mana o le atua. Wa sau ma le mana o le atua. O laua sau manumalo. O oe se kerisiano manumalo, ai lema fai ona e manumalo, pe a fai e tele alu le anapongi I matatalo, leno ova tua ana nei le tala le ya Israelu, fa alua na o ilu mo le atua e o tatalo I le atua, e wa koe fai e inga kaua. Ai ina ua o I le anapongi, sau ro le atua tau le taua whamaila ia wafasia e le atua peni a mina I lumo Israelu. Wa leva na manao le atua e sau e tali ma sau e fesoa soani I lau taua, ai te le o wha walalo I lumo le atua o le anapongi la o le au mo o le afiafine nei. Fasting is humbling ourselves before the Lord. Wa tātou wha walalo I lumo le atua. Sau lo Yesu fai tau fai upu le sumana vandu fai mai. Ua yo ulunga le nganga o le ali a wana wha au umai a te hau e fola le tala le le I e matitiva. Wa awina mai au e ia e wha malolo I e loto momomo. E tā lai le saolotonga I le tāwhianga, ma ia pupula mato e tau aso, e tuu saoloto I e ua whaasawaina, e tā lai le tau sanga e whinga ngalo ma lie mai ai le li. O te toi tala noa I le vahenga lea, ma le anapongi le tusia isa I le astofi. A o le vahenga leo te manao ia te oe, a whai o le te manao e te ola manumalo. Lo wola kerisiano te manao te ola se ola manumalo ye e alu I le atua I le anapongi le lava tua ni anapongi le tono tuspa I o le anapongi tasi le aso le anapongi tolu aso anapongi luas furu tasi aso ma le anapongi fast furu aso o le anapongi tasi le aso e fai tau le tuspa I mai tala Paulo re-examine ourselves pe o le anapongi le te tangoi o siaki o po seki o ke wha maolalo I le atua ma e wha mamai o I lumo le atua le anapongi le tasi aso a o ina tutupu ni lu I tau I lo o langa mani taua ia pe o le taua le sa tau ia Israelu po le crisis o a lava ni me o tupu lo soifua tasi le aso le anapongi tasi le aso ia po ole anapongi tolu aso wai o anapongi na lai ta ua I tolu tuspa ia mo le anapongi mo crisis I mo lu I tau o le olanga o le tasi po le tolu aso a fai lava o umala aso e kasi ko halu I aso e koru amene anapongi le na e ta ua o le isi anapongi le ta ua nei tutonu le tusia tani elu o le anapongi le na luas furu tasi aso e fai ngoa ina le revelation fast o le taimi a whai te fia alu I lumo le atua e su e se whaalinga mai le atua pe te alu e whaailoa mai se upu mai le atua po o se revelation, po o se upu e whaatatau ia Samoa, pe te manao e te iloa se upu e tatalo I le atua e mai se upu mo Samoa, our nation, po se upu mo lo ainga, po le alava. 21 days fast, o se me reveal le atua ia te oi. So e whai taula le tuspa ia, e te wa ai o le revelation fast po 21 days, o le anapongi lea pe a whai te manao se whaalinga mai le afionga pa ia le atua, ni mea fau, ma se mea whaali le atua ia te oi. 21 days fast. 40 days fast, I te tono le tuspa ia is a dominion fast. O le dominion fast, o le fast o le anapongi lea, sa anapongi ai Mose, sa anapongi ai Yesu, sa anapongi fo Elia. O le tai o le tula fono, tai o le au perfecta, ma Yesu. O ia o anapongi, it's called a dominion fast. O ilai anapongi lea, ia pe o le anapongi lea I le malosi anga po le pule. I te tonu na I e tonu le tuspa ia ma le vai nge wha whaingo fia ke oi fule na lama. So 21 days, ia to ia anapongi mua ma le anapongi lona lua le tolu waso ia le fai. O le anapongi la, o le whainga leo le anapongi, this is not the right way pe o se awala fo ile leo ke whai aku, this is the only way ke fastai. O le anapongi, I le se winga te anapongi ia ala ke maka kiwi. Remember, it's prayer and fasting. O le anapongi o le va ese o mea ngai ke fia ai. Va ese lau ke le fongi.
for me, na o se whaate inga a o na whai na whaatino ni Anapogi, o te le whaonga ina le telefoni, po te alu esema le social media, whaonga le teimi e te talo ima sa ili le alii. I le tausanga le nei, ua whaalua ona o walu le Anapogi na o le vai mo le luas futasi aso o le masino o February ma le masina ni te nei. So 21 days just water. Ai o le whainga la, mo le sila fia, ia o te le o recommendinga le fast lea mo tangata mātutua, po ni tangata o lo so se teimi lawe te alu se Anapogi manatua, siaki mua le fautuanga ma le fōmai, pe tala fia ngai ona i tangata wa maali liu i lato Anapogi, remember fast, e le suia ile atua. Ma o te manao fu e ta utu ia te oi, pe ke Anapogi le koru aso, pe ke Anapogi luasul kasi aso, pe fast food aso, e end up umai the same result. So it doesn't matter po le ale ke Anapogi ai. It will all end up in the same result. There's no law is ele o se tu la fono. Alright? O le Anapogi la luas futasi aso. Le sa whangai na Anapogi na o le vai. A fo ino le mea, ina ua ma Anapogi man mato a inga, ia mato tele nisi, e tele na ufautua ina. Anapogi na o le vai, i le vai aso mua, tau mawhai e inu se smoothie, ma mea fo i not straight, aua te alu sa o i le vai. So e tā ua lo walu i totonu le Anapogi, tā ua lo sau i fafo le Anapogi. So a whai lau e sau ni te alu le i totonu lau Anapogi ele o se tū la fono. Ele lo su tasi aso, lo te whai atu molo so i fua malolo ina. Alu le Anapogi totonu, ia na whaongala i o ni me ai mama, ia mo le tasi le mio la dei, e te alu e umai funa vai aso le na. Wa a mata na maa sani routino, ia o le si vai aso atoa na o le vai ya. A uma fo le vai aso atoa na o le vai, e tā ua lo to e sau i fafo. Mai le Anapogi, ona a matala i ona to e inu sau choose, to e inu sau po alava ni mea fo i e se to e tu se suka i lotino, se i ona to e wha solo na e sau i fafo ma le Anapogi. Lua su tasi aso, e tā ua lo walu i tonu, tā ua lo sau i fafo. Ona e recommendinga le vaenga le nai lau Anapogi, ina ia aua ne mantua le Anapogi su iei o e le su iei le atua. So it's all about you. Your heart needs to be in the right place. Ta tauna sa o le me ilo loto e te le o whaio se tu la fono. You do it by faith. So e te alu lai tutono le Anapogi. Au te whaasalaina o e pēr whai. E umalaw aso mua lusu kasi aso ai ki ua e ai. Se ka o koe ngalo koe kua whai lunga koe kawhikafi koe whaasolo. So e tā ua la lo walu i tutono. Inu sinau choose le vai aso mua. Ia ona inu leo sau vai asolo na lua. Ia ona toe whaasolo mai fo ila ia na e sau fafo. Aua na i whaia le mea lea, e whaia le to telo tangata Anapogi. O le Anapogi lusu tasi aso, na o le vai a. Saua nga o le vai laso mua, wae ma whaia na e Anapogi na o le vai laso mua. Saua tau laso lusu fu martasi. No whaia le Anapogi na lusu tasi aso. Aua na e whaia le mea leo le umalo, e sau loa, ai loa me ai mamafa. Ai whasipo masi makalo, ma fuaanga le na ua marili wai nisi. Ona fo yo lewa e to avatua le mea ai tutono lo manava o lewa leva na lua sutasi aso leo te ise mea ai. So we fautua ina, au e te whaia le itu ai ngā Anapogi le nā. O lo walu e te Anapogi, ai te le o tango e whaise au wala molo tino. Amene? So whape nā fo ila le fast food aso. Fast food aso, a whai we Anapogi le fast food aso, o te recommending a lava le tūlanga whaina o nai fuala au. Ia po se smoothie vanga, ia iai lava sina mea ailo tino. Remember, te wha manatu peia oe fasting o lau wha magolalo i lumo le atua is to change you, e sui ai o ele suia le atua. Ma a o la ina e whaataua ina lo walu i tonu le Anapogi mo lo sau i fafo. E umai fonga i leise me tupu ia te oe lo soi fua malolo ina, ai recommending a lava fesili le fo mai ma vaenga uma lava. Mo au mai mātou nei le mo le malosi to le upa tu spa ia tātou tala vau tātou te whaatou i lalo i le fili i lo tātou malosi. Amen. Lai mi mika lai kala ngoar ku spa ia i lo tātou malosi i le taimire nei o au e mawhai ona o Anapogi i le au noa ma se mea ai na o le vai le luasu tasi aso. Even e mawhai no o walu fast food aso just water. Te ale inga o ngaluenga e whaia. So e mawhai na whaatino i lo o malosi le taimi nei. E le tala fea ngai mo tangata mātutua. Ma tangata mātutua, I always recommend 1 day fast. Po le tolu aso.
o le tolu aso la ia Anapogi ia pe tasi lava pe na o le vai mana ia aluna o le vai pe ono fai atu e le o se tu la fono. It's not the law. It's tonu tu spa ia o lo fa mawalalo i lumo le atua. You humble yourself. Ia a tonu e ngisi o le au mai fo i kau ma faifa mai le ai ka ngelu i mea ia ma mere ngei mai au ni fa sala o sesi au e ai le fa tutua au e Anapogi le fa tutua faina e Anapogi le lava le omi e Anapogi lumo le atua e lu sa ili le atua ma fa mawalalo i lumo le atua. That's the main thing. Lo fa mawalalo i lumo le atua e la tatou tau o lo tauina o la fa malo si ate oi o le Anapogi pau leo le ki po le Anapogi o le ki leo le tatou manumalo na fa onga Yesu e fa tu ilalo le fili le Anapogi fo i mai malemana fa pena fo oi a e fiola si ola manumalo alu i lumo i le atua i le Anapogi matatalo o le alava la tatou tala noa lo i le Anapogi ma isi o le vahenga le asotofi a sau nei ai o se vahenga le na o le tāua le na o le Anapogi wa tatou a mata tua le nea fiafi la tatou i fo matatalo le tua le matou tama fa aftai mo lau upu le nea fiafi o le toe fa amala malama fa amanatu ia i o matou tangata le tāua o le Anapogi wana e fetalai a o matou Anapopongi lo no winga e ao no matou Anapopongi sa ili ia te oe tama fe soso ani mai oe o matou tangata a lue mai lo mana ia te i matou tatala mata o lau whanau wha manuia lo latou wola sa ili ma o latou nau e Anapogi ia Anapogi mo lo latou iloa o loo whaafofonga oe lo matou watua fe soso ani mai oe tama ia te i matou umalawa nea fiafi ono suafa o Yesu Keriso wole mavala au atuai nei amene ma amene. Amen. Ia ole tatou polokalame na nei fiafi e pe ono fai atu o lo tau mawhai e toe whaatino ina tatou wa onga inisio mata upu taua nei mata upu le Anapogi o le tatalo o le foai ono o tiute nea po o tiute nei o tangata kerisiano. This is your duty. E ao ona e whaia Anapogi mo lau whanau, Anapogi mo lau ainga, Anapogi mo se mai, Anapogi le la tatou tano la stofi. Awana e misia la stofi, because Thursday, so important ta upu la tatou tano e whaatatau le Anapogi. Ai o le tatou whaavai le nā nei fiafi, whaamanuia tele le atua, ia, i le mafuta mai o le tatou ainga, ia, ma avea le upo le atua le nei fiafi, o se whaamalusi au ia te. Oe, share le tatou prokalame i lungo lau timeline, avea oe se whaamanuianga, ia, avea fo o se isi e lango le tatou whaamoe ia mara tatou Bible study, a whai e te share hina i lunga, ia, o le a tele fo inisio anganga o le atu saoloto, ma wha saoloto ine Keriso, ia, mailo nei tangata o Kevin Uluiva le nei, a lofa tele mo o tau le ainga pele ia Keriso tatou wheloa i le pōle astofi mo le temi nei, wha soifua ia,